күнүдоҕоттор эһиги көрөҕөт онна истэҕит Хотукулуу илиҥҥи Федеральный университет сахалы сырдат подкастын. Бүгүн биһиэхэ ыалдьыты кэллэ история билимин кандидата, исторический факультет доцена Капиталина Максимовна Яковлева. Здорово. Здорово. Капиталина Максимовна анбастан биһиэхэ бу наукага кайдах кирбиккин туһунан кепсе. Онна бу бүгүн биһиги эн жинчиер теман туһунан кепсе тиэхпит бу теманы кайдах талбыккыны ол туһунан баастык ылгастык. Онтон наукага студент оҕолор курдук бары исторический факультетке үйренэ сиджан. Маны 2 курска быһлаах, да, 2 курска бу темагатын талын, научный руководитель гытын талын инжен болбута. Онно буллаана маныгы курс канниттен мен этнографияны дәлбисе биләбитим. Биһиэхэ этнографияны профессор Анатолий Игнатьевич Гоголев аагарда. Ол кемге онно буллаана бу народтар туһуна, народтар культураларын шөбәйте кәпсән, хаян, кәпсирите олихин буллаана мен Анатолий Игнатьевичка барбытым. Ана Анатолий Игнатьевич сөбдебита руководствовал лабын, онно буллаана бу кергеллери лаганду, иттери көрөбүдду, узор инжебит көрдүк эпите. Аны мен бу кергеллери талбытым. Аны Анатолий Игнатьевич шөбәйте кәпсән, хаян бербите биле. Ну, направление гынан бербите. Ыян кәдде. Ыян бербите биле. Тох жебите. Алтай народу, Хакас, онна тувинстер көрөк хаджен болбута, онна биһиге сахалар бу кергеллерин кытта таңдан көрөк хаджен болбута. Оны дипломна билемем ну ката. Биһи олсалы 5 жыл бернете. Онна 3 курс каниттен быглах. Тоха бэм Алтайга онна Хакасия барасы жыбытым. Музейдары көрө, музейга ол кергеллерин көрө. Оны уже бу онтон көрөн урхидан ол кемге бе урхидурин этебит да. Хартска урхидан хаян биле дипломнайбын зачиталабытым. Онтон буллаана бихе аспирантура кирбиппит. Онно биле магистратура инсох это же. Специалитет контент сразу аспирантура кирбиппит. Анатолий Игнатьевич мен научный руководитель. Онно бу кандидатская диссертация, классификация украшений алтайской языковой семьи, да? Алтайязычная. Вот. Оно имеет в параллели, ген 9 курдуков потом. Народов алтайской культурной общности. Касылаха көмескә биккене кандидатская. Экитинче он бирге. Уже раппет. Он халас бит. Он халас бит был. Санатах пнеме. Он халас. Отан докторская токуйды жан. Атын хайдара гынан. Эмен бу теманы алган. Скорее всего, теманы салгырым болу. Сеп, онтан бу очоны чинчи битин ураттага де. Он кастаган хыл боллаю. Студион хагаттан тентиер теман боллагана де. Ону того олох бу кергеллери интерерген туранган таллыгыны. Эбетер бу халаячың хүбеләбит боланду. Отоманна гыттан салаячым сүбеләбите да. Антон буллана үйрәтен уже чинчиен көрдөх бина кергеллер бу народ этногенехин жетах. Этногенехин көрөхө да сөп бу кергеллер тохтана примердерегер да. Онна буллана бу онтон бу агаяк сыланрат түгер грант сүрбеппит бихе. Онна буллана в основном бу кергеллер көрдөхө музейге даганы билен сахалы кергеллер көрдөхөне барата он тохсусыйын үйете аже. Сүрбес үйе начало инже көрдөх. Онтон бу түң булыргы еген кергеллери наханы көрдөрбөттөр. Биле простоин соғыстар болла аже. Биле ювелирный биле сахалы Огормандара хоох, мандара сохинда. Олихин бихиги бу Александра Николаевна Прокопьевалын музейдары үйрәтән хаянами фондалары үйрәтән олох булыргы сахалы кергеллери үйрәтәк беден болбута. Аны бу книга тахар буппыт. Кәддәре хаянды. Бу 2-нче фильм баллакка. 2-нче сүбә бу грант
РФФИ граната. Ага, РФФИ граната. Ол түмүгүнөн таксыбыт кенеге. Түмүгүнөн таксыбыта. Ага, этине булланы бихи хартыска эм беота огорбуппут. Ага, оны мастердарга ен жен боллади. Оны буларгы кергеллер эмен информативный болактар эже. Ага, буларгы историяны үйөртөргө эген. Ага, оны в основном, конечно, мен музейга баалар. Ага, уже жоңго эген сох биле 19 сенүүтага кергеллер жоңго ылларга ен бар болачы. Антон бу кергеллер археологическая раскопка туга буллади. Көстөн келерде. Көстөн келер. Бу 14 үйөттен хагалан. 14 Очону бу 14 үйелерге ахаларга кергел ытарга кайдагатай. Самое чабыларга ытарга сахасиргер буллуда. Анатолий Игнатьевич Уганьедин усалданга бар сирге булбут эте. Аны кулунатах жен датировкалааттара. Антон билеген буллана кулунатах өссө буларга үйетага курдук болар да. 12-син, оны 12 үйетага, олехин багар вообще оны сен үйе болар да. Ол ытарга маннык тох жилер. Торах ытарга жен аттылар. Торах ытарга жен знак вопроса, да? Знак вопроса. Ага, үйти билетин курдук. Онна, антон маннык браблоха, да? Браблоха. Олна буллана тохта Огоролах, ага. Бу уганя гейне булан барата маган огоро. Ага. Антон буллана эме буларгы оннук тора хытаргалар хара, маган, халлан күйөхин огоро болан син. Ол огоролара пастовый ден болалар. Билинге огоро курдук ботактар. Ататтар онна тох уңоктан ин огоруллубут бар болачылар. Оннук кытаргалар антон билеген агаяқсыллагыта магыңа атланар болбут эте. Хөргүтен эреллерде буларгы ытаргалары. Ол тарганы эркиде кетер, жактарда кетер эбит. Бу Бравина еген чичити көрдөккө да. Аны огода уолого генигер бар эте онна. Уолого биле көмүлүбүтө да. Бу хаңаласы жекке аддабан жинсирге. Ол кене таргата Олох эме улахан манык интерестах жахасы. Туга эме атымбай ол бусината дер да. Полая. Атымбагая. Сахалы тохамайгынава деген. Аны икки таргала, икки түттен. Аны бири таргата олох манык ажапыттар эте. Биле тох женже кихи өлбүтүн кенне кенне таңхан или там ол ытаргатын ажаттахана анрадой дуга кине хабятер мен сөп. Тухайрин. Тиер жер курдук. Оны кассаста когону подросток жен. Конкретно блин кен. Онтон ол кемнерге ытарганы ме кергел курдук кетелер бит да, чогона. Ытарганы кергел курдук кетелер. Аны сахаларга бу атын народтары көрдөкхуна, амурин народтарын көрдөкхуна килерге олох точно четко бар маны хас ытарганы хахан кетерген да, керген тагыстын маны ытарганы кетаган там хасыра голоннун маны ытарганы кетаган. Ата сахалар сахамукка онук сох билеген. По крайней мере билбеп бит бихе. Аны хаста ытарганы кетеребиттер. Бу сахасиригер олсуларга он агысын үйетага каласы жан биле путешественники. Аянниттар каласы жан суруяллара бу хаста тугу кетелер жан ытарганы кетелер жан бар эте. Бәлергә билетәбиттер да. Себеп онтон ол огоролар бит колы бер маган, хара, кыллан көйөк боллактар неме бәлер тугары холталактары боло да ол өңнөрүнөн. Солталак болон сен. Аны биле сороор барта маган болар. Сороор була маган хара да или наоборот биле халлан көйөк маган инжебет курдук болачы. Хеп. Онтон ол ытарга кенеттен кайда ытарга келери? Ол кенеттен боллагана көрдөкхуна биле Константинов чинчитер бар. Переходные формы женаттыр кене. Ол онук тора ытарга токтак болар. Аны подвеска курдуктак болар. Салы бир хаста. Антукай пластина ин курдук болон син. Сорогор боллагана тох олохданы монет болар.
Үрүн көбүсүн булачысы. Ону биле ону курдук ытаргалар то хакасумуктарга бар. Ытарга жен аттах эме. Сырга жен кине. Сырга жен болар, ону кинилер буллагана. Килер генера улахан багай только. Биле бихене кулгах кетелер буллажы. Бихене даган улахан багай. Музейген көрдөхүнө, музей токтор фоннары көрдөхүнө. Биле улахан багай токтах булуктах кулгахар. Мочка улахан булуктах была. Антон ол хакасыр генера гархан карал бу токтах буллажы. Бусуларда хен биле бахрамалах. Олихин булла кинер манна баттахтарга рөрөбүттер, Антойдара из биле ушные украшения день разрядка кидат уже височные день буллажы. Только олохман кырдахуна биле бир-бирге курдук болар. Вот, оно Константинов эпитинен ол переходные формы, он агыс эни уяга бар болан эрер. Онтон боллагана уже бу 19 уяга сахалы ювелирное дело сайдан турдагана атын уже более токтор атын таргалар бар болалар. Ано бу Андол Иванович Савинов книгетегер кто Савин ден эме исследователь фондарын көрбүт эте кене ано иңин арасы тарга баратын сурибут эте. Сахалар галбах байтарга бар жен сурибут эте. Мен билигине хияка көрдөрүм, билигиннерим ытаргалар көрүннерин. Бу уус Петр Алексеев орбут ытаргалара. Биленги кемге бу үгес ытаргаларын кини агыран музейдары үйрөтен, музейдар фондаларын үйрөтен агырар эбит. Билин бу көрдөхпүнүнө как раз бу кепсәбет курдук тора хытарга бар. Бу тора хытарга уже били переходный форматын эпитен батта, ксенофонтов сурыбут таргатын курдук болар, бу уже тора хытарга бу сбоку ин көрдөхүнө, да? Эме знак вопроса халар, она была она уже подвескаламын болар, да? Огору работах бу тох үрүнкө мөһүнөн огорулуу болар буллажы. Соргор бу маннык курдук таргалар тох болар, бу монет болар, да? Бу подвескалар монет болар. Антон була манны курдук таргалар эме бар болалар, тоха музейный фондаларга археологтар булбут археологтар чинчилерегер көрөргүт курдук манна уже подвеската төкөнү кейин ботах, да, уже бу ювелирное дело сайданерин көрдөрөр, сахалы ювелирное дело, да, манна көрдөхүнө бу атын уже лировидная болар, да, манна курдук подвескалар, эме даганы бу манна көрдөхүнө сбоку көрдөхүнө эме знак вопроса, да, бу тора хытарга болар буллажы. Оччоғына уонақсыз үйе кәннеттен 19-ка бұл бейгі тарға бұт туға болар, да? Хайдыта. Сайдыта. Онна араз ұтарғалар барда келелер. Қанды көріңлері аттық бұтын әбей? Антон самача билеген олох сахалы инжир таргабыда емехи тарга болар. Ну лировидные, да? Биле тох жилдер жактар курдук бу лира, да? Ойне. Аны анники тарга 19 суяга бар болар, мана бу сахасылыгер. Онна олох ото биле нахасы билавиттерин быхлах, да? Олихим буллагана элбах байых ылларга ин бар болар ону кутаргалар литоин, да? Олу тарга буллагана билеген этеллер же бу жактар эреки хикетер кергеннах, да? Оголох бу барата огото там сендере сөтөрүөхтах оголоро ону курдук, да? Онтон кихи айтан нук саныр буллан үчү буллажы. Онтон Зыков сурьярынан кини буллан сурьяр тохжен. Инники тарга эти нүччалар танкалбит тарга ден. Нүчча тарга да. Итагал кирбитен кеннеттен, да? Онтон вообще бу христианство, вообще нүччаклар культуралара ай буллажы. Аны кытарга голубцы жен тарга бар. Нучаларга. Аны маны көрдөхүнө то симай гыныр курдук. Иник жытарга Алтайдарга бар, билеген, онна бу татаро мукка бар, вот, онтон тувинстарга им бар. Онда келер генера атын соус, конечно, да? Вот. Аны ол тарга билеген
лира инжилер, оно тох биле айыгытын покровительство идет владе. Ага. Араңачылыр, ага. Процветающая лира, оно он только симбир биле төрөхтаах или төрәбетин жактарга уже тох болар. Ну сөп түбәр жеп курдук да. Ордук көдүк иелер, эбелер, ингетелерди. Манны курдук кытаргалары иеме кытарга жиле. Бу иеме кытарга боллагана тох сорогор нючалы таркайгын жем болар да. Бу уже атын көрүнө да атын. Ага, уже тох ахыллар энде шарнирдах эм болар буллажы маны курдуктарга. Аны емехтарга кырада болгон сен, улаханда болгон сен, татары муккаманы курдуктаргалар эме баалар лунница генжен аттылар, ага. Только булланы бу шарнира онна сабыллар застёжката да атын соос болар. Сахалар гендере нар бу атын муктарга кырдырдахына сатан кеппеттер. Ага, тоже тахына атын муктар гендере вот маны кетелер буллади, бихене булланы сзади жебит көрдү, кенниттен кетелер. Ол хен сатан с первого раза ин сатан кеппет булалар. Бар кемере көрбөтө боло. Онто бул кепсабет түм көрдүк лировидные серьги. Еме хытаркага лировидная подвеска, да, бар болар, бу подвеска буллана. То бу жактар силуэт этелер, бу как раз таки бу билиңе тох семантикатын жебит көрдүк да, тахына оголоро, бу төрөхтах оголоро, да, игер бара. Аме бу чугастан көрдөхүтүнө лировидная растительная орнаменттардах. Манна даганы бар бу растительный орнамент. Растительный орнамент булланы бу аме жактар кихеха бу дробетгар кемлехер да бу төрөхтагы неген хайгир буллажы. Умы курдук болар. Ага, онно өсө кандай көрүңнөр? Онно буллагана көрүңнөрө сели таргаден бар. Ага, онтон буллагана ханха таргаден бар, онно буллагана харыя таргаден бар, да. Ага. Онтон самый че бу тохат эти торахы таргага майгыныр харыя тарга болар. Ага, харыя тарга биле маны сбоку, да, көрдөхөнө эми ол тох курдук вопрос наган курдук болар. Ага. Только буллагана пластина татын соос, чана конструктивно майгыныр. Ага. Более тох курдук биле сложная форма жебит курдук, да. Аны кытаргалар эми он тохсу суяга элбэх баалар, ага, музейдерга, аларга да баалар. Онук же тарганы, например, тоха көрбүппүт Татарстан национальный музей гарем бар эбиттер. Ага, сахалы онук кытаргалар. Вот, харыя тарга буллана тох уже каратакатын, ага, каратакатын, на подвескаларайн биле туга сох, самая че туга уратта биле главное в середине пластины это сох жебит курдук, ага. Кыра-кыраманнык частартан турар, да? Онтон бихе эме кепсабетин курдук сели таргалар, харыя таргалар, онна ханха таргалар тустан кепсабетим. Манна бихе көрдөх бүтүнө сели тарга бар. Аны уратытын бу сели тарга бар, бу булланы уратытын харыя таргаттан көрдөхүнө. Эме көрүңнөр бу сели тарга эме бу знак вопроса торахы тарга көрдүк. Более только атын да уже бу он тохсу суяга уже ювелирное дело сайдан, ага, бу атын чеканка еген бар болар буллади. Аны манны таргаларга самое главное бу пластина болар, да? Бу эми пластина лировидный курдук. Иген раз подвескаларда, сорогор бу төкөнүк, сорогор манны курдук эми бар булачы, да? Антон буллана тох харыя тарганы көрдөхөнө бу оттутугар пластина тасо, да? Манны курдук болар получается. Вот. Олин харыя жилер. Это харыя майгынны курдук, да? Вот. Онно буллана бу таргалар мастер да Петр Алексеев аттыр бу айыгы талгахажен болар бу таргата буллана маны кийтен болар. Начо аттыры берер бета олин булланы бу
кетергер бу маны кийикке бирактир герин да ичи бай болар буллар. Ханхатарға болланы бар, ханхатарға улахан манык тохтар пластины, улахан әлбәк бая пластиналар болалар. Аха. Онна бу ханхатарға манны курдук эме туора хатарға курдук. Туора хатарға курдук. В принципе, конструктивная бу бараларындан курдук хана бир соғыз болар. Бу туора хатарға курдук болар дагана сен бир бу пластиналара болдагана уратыта жен тох бу как трапециевидные жен болар да, трапециевидные пластины. Ол пластиналара барата эме бу тох солярный знактар баллар, растительный орнаменттар баралар, да, эме тох процветающий ол лировод бар, да, эме ол больше эме тох жилер же вот сахалар жақтарға больше аналлах орнамент жен болар, да, вот. Онна бу солярный знак аттахына в принципе эме атында таргаларга бар болар, бу төкүнүгүн барата солярный знак, да, ол ата күнгө күн туга символы да же ол күн символы то бар болон себеп то же тахына сахалар бәлерин күн олары жанаттан алдар бутта олеһем буллагана ол күнүн ханна багар бар болар бу көрдөхне банан да бу маны да эме күселәрне да жехин себеп да бу даганы например эме солярные знаки идут да эме бу умы курдук жен огорор болактар же мастерда музей гавары таркалар көрдөхтүнө музейге сыртахны көрөрүн бу кулгаха кирер бу маны туга буллажы кирер элемент тох болар. Наха ол хамбай болар генер. Ол сахалар 19 сені яға көрдіқына олата олы қатын бұллажы біле прикалывание ушей жевет күндік да, бейін көрдік ботақ. И то білейін бейін, например, манны кулхан ұтарғаны кәттақ бітіне ғырахымбай көрдік женсаны бұд. Келер бұллағына кетер ұтарғалара өсі ғырахым болар. Тоғыт жетақына біле улақ көмес жилер бұд да. Ол улақ көмес бұллағына по весу чаманы ғырахымбай болар ол оны күтарға. Біліңге тарғалар бұллағына бұдан чепчікілер. Кәттеқін сен, оны өр соғыз кәттеқін енсін. Антон бұлыргілі ол 19 сені яға қаста келені бәлергер кәтәсі жылларда. Дарғағын кәтәғын, антон елін кәлінкен бейхерген кәтәғын, бастыңған кәтәғын, құрғын кәтәғын да, барата көміз болан барын сенжер болан жем болды. Күн тұғынан кәпсі атақына кергелілерге елін кәбейхерге бар болар, туағақтаға бар болар, онына боланы бұл құрғайым бар болар да. Үс күн нақайын жиллер сұрағыр кехіне, олата ол как раз таки ол құрын, елін кәбейхерін, онына туағақта, берге хағар туағақтан, или уже бұл, например, бастыңаға әме күн нақ болар да. Вот, ол күнін әме үмі күрдік кәтелер болаға жәме сақалар. Онтон бу курдук бу билегенге бу тох классификация же хсап бу таркалар гендерин да бу классификацияны Анатолий Иванович Савинов гена бу тора хытарга семях сел харыя оны ханкы таркалар жен ол классификациянын бу арасы виттара барта баалар манна оны бу билегенге автордар билегенге устар ороллара наха үчүгө жетсиныбын она кинер дальше меманы күлелилергер эренебин онтон ити тох кыталы кенен ити уже бу келиңе кири болар да даже сүрбесүя оттотойын боло онно кытаргалар биле тох советской период курдук да элбах байлар оннуктар жигинен амет тохжен бар же 2 каталог болохтах бир каталог буллан керген таксын соога эген же бу өттүбер 2 каталог болохтах вообще бар манна бир болон хөп 2 болар буллач холбатах онно курдук биле сивеккиигин ораллар же билигинге буллаана эти самый последний де хасеп тох чораны курдук баалар же чепарахы да чоран чепарах онна тохин бар булачы жонна атын олох манык
атын бай тохтах орухидахин хайдереда тох Азия народтаргар Ордук майгылыр да. ордук майгылыр. Аны билинге аны таргалар биле тастахын болалар жа. Онтон бу тох үгәс быгытынан нуктасын сок болар. Онтон бар просто сок бол ол кем. То көчөгөнлүк кечилерде бу тоғаратас эбен берехинең биле мей таха иген отон кылгайын курдук биле болон сеп. Хайдах бәтсәбернән бу. Отон ким бир хайды быгытынан кергеден истәхтәре ди. Сеп онтон те тохтен эттеңде бу атын түр омуктары кытта теңнән йөреп бикеден ытарганы бу ытарга ден тыл бәйте кини өскәһенен туһунан тугуэти ханаби ытарга ден тыл вообще сиргадин буллар нүчәтләр әмия бу тюрк омуктардан калбет ытарга ден тыл бу тох Евразия континентыгар тохтар вообще көз бистер агалбыттар олхин бу тюрк монгол народтарыгар бир соғыс ытарга сырга серга да болар оны булана барата ол кемге ите тох торахытарга болар ол оны торахытарга Евразия континентыгар бартыгар почти бар болар аны сахатылыгар эме онтон келлажа ытарга жен очоны бу сиргаден нучатыла дүртылыттан да булар күтүртылыттан өскәбит болар онтон бу атын народтар кыттәңнәтә хакастары алтайдары кыттәңнәтә хәнә би ытаргалар бу тогырытылактары тох ордук кибелетен хөби онтон көрбүппүт, конечно, да. Как раз бу тох үлебитсетер. Бу эми бир гран, олахан гран үлетети бу Татарстан Республикатын кытта сурубуппут, чичибиппит, да. Аны кергели баратын көрбүппүт. Онтон ол татардар, алтайдар, буряттар им бар быгылахата. Тувинецтар, хакастар, аны бу сахалар тохтара буллады кергеллери. Аны ытарганы эттаханы онтон хас народай бәдә тохтах буллады особенности жер, да. Онтон сахаларга сахалар онна буряттар он тохсы суяга самайча ювелирный бу жела самай туга буллады. Муңутан айтар кем. Самай оны самай чуга ювелирдер ден сахаларны буряттар дем булар. Ол онтон бәм саха булар. Саха кергеле будан үчүгө жен саныйбын мен. Вот, онна атына жен тохсоса болеяча. Отон татардар көрдөхөн, конечно, келер формы сложнее, да, сканинг, хайылар билен инкрустация, ол тастахынан оннук маннык, да. Сахалар генера буллана сен каратык барастой гынан баран, эме даганы олохтох оннук наханук барастой батах, да. Эме вот. Оно хас кергелае биле ювелирин специально ол билер киитигер огорор бит, особенно биле тох керген таксыктах кыз кайгын огорор им боллагана, ол кинини билер киина, кинини билер олехин хас ол кергелае бәтин хайдар тох курдук, ымы курдук болар боллады. Олехин боллагана ча не знаю даже. Самый ол тох болар. Ората. Ото хас народ аянук боло, конечно, только сахалы бо кергел, будан тох боло жен ценыбын мен. Больше ымы курдук боло. Онтон эти атын түйрөмөктөргөр тох эме үрүнкөмүс. Да, ытаргалары арас болорду. Соқ бу именно бу сахаларга үрүнкөмүс будан өрдүк. Тон тоха түн булыргы эттаханын хана үрүнкөмүс соқ, конечно, да. Алттан эм бар. Бу 19 суяга уже үрүнкөмүс. Үрүнкөмүс биле. Она кылкөмүс эн кеппет эбиттер. Кылкөмүс билеген эте чамиот ча сүрбөй сүйө үйө
оттотойын болуна эти сахалы кергелер балар же сахалы таргала арыында кыһыл көмүсген аны кыһыл көмүс вообще хайдара биле көппете биттер ха онто бу үрүн көмүхү буллаана тох жиллер биле отон үрүн биле итагалларын инкытта чугас да олихин буллаана тохтаны абаахыттан эгин раат биле кохан ныксанаттан эгин биле карыстыр буллаа же оны үрүн көмүс туга самай тох жинс хайылар биле тыгыра ки жактар хамтагана кинене ырахтан ихиллехтах жен бар ол үрүн көмүхө тыгыр буллагана олата кене ол үчүгө бу бай болор булла же онна ме ол тыга уха биле тоатай куган тыгын үргүтер денде онтон бу опсенен ытарга онна бу биле тогатай атын эме лекцияларга ичебайты кепсигинде бу тогатай кихи кута кулгагар кихи вообще кута тахсан халентин бутта биле куппураны даже биле тохтах утуя сыттагана ин тахсан халентин ден бар же бут курдук болан биле тахсан халар эн ал кута кихи кута тора боллана биле гажар эгин же абахалар эн же курдук аны боллана ол тарганы кеттахына кутун тахсыбат вот например бу бехелах эн кеттахына ме биле тахсыбат итагалларынан кутун со всех выступающих мест тахсен вот очана харыстыр хакалыр аналлах денде сеп онтон бу билигин бу билинге кемге чинчиигин ханнык өттүгер игде хажаганы ордук тугул көрө хажаганы онтон билеген бу книгабетин дальше сурьёхпутун багарабы бу буларга эме саха кергелин көрөн только буллаана манна тох кирбетахата биле таңаскайын тигиллер кергелерин керген онна бар курдарын көрөх бижинсен алыппыт вот оно музейди гайын үлеләнин хаян че бир икки сылында барара боло онна билеген бу санаатахпына аныгы кергеллер оны көрөхпү барабыт хайдах билеген ювелирдерин хайдах үлелилерин да хайдах атынды көрө уже тоқсаганы киллереллерин тоқсаганы киллереллер онна буллан бу кихи уже атын буллаа же он токсу сүйета кихиду билинги бул кихиду да аны хайдах ол тоха ол ытаргага даганы да кергелерге да хайдах отношение деп хайдах болорунчу отакыжык билеген арас эйгелерге арас биле токт өттүлөр антон билеметтигер бу билинги аныгы кеми ырты тогостак болонарырды онтон быха холан токтен этеккан хаби бу аныгы кем кергеллерин ытаргаларын тустарынан колобур биг эти магыгынга ген хаджанган кергеллери көрөнгөн ытаргалары көрөнгөн Нота саха сире кергеллере будан сайдылахтар атын омуктар көрдөккө атын омуктар генде че бу агаяк сылга хаянерлер да сайданерлер бихена че уже сүрбетчен сыл астага болажы магын бага бар да ювелир бага бар хайдах багараргынан хайдах тугу көрөргүнөн бен дезекастахын сен да ото билинге кемге албах тохжахсып ото современный формалар син бир бар болот да аныгылы формалар ол инарас чичактар даже ханыр көрбүтүм аны күрүсү жержоннор ин бар эле ото кияха аны если нравится делать да она была она можно тохжахсы биле албах бай вот че бесен сыл болла да вот именно түңбүлөргө кергелерге да вот ол торахы таргайын делбетылар болду онна оча үгеси таргайын бар болду да ол сценалара еген көрдөкүнө ол үгеси таргалар каратыкша ыгараны халбыттар вот онну буланыча атын материал еген да
тохин жен бар бутта то бохо ин аны эме үчү бай көрдөккө тугунан ин пластигинан ин ороллар же билеген били көмүс болбакка да пластигинан там махынан ин огороннан онда тох биле кимете мамант моха еген да эме ону эме үчү бай болачылар тоотей били уратыны келдерер буллати саңаны келдерер. Онтон бу көрөчүлөр битигер кераңардарга тохтен себе береңетей. Колбор ытаргатылыктарын багарар боллактарына үгеһи тутуханнар биле ытарганы кетехтерин багарар боллактарына. Үгеһи тутухан кетехтер онтон туханча ыгаккайын буллади. Ыгаккайын үгес ытарга кетеллере бадан чүй болар буллади. Антон простой бән сөбүлүр боллахана ылахнада. Сразу көрдүн бу меха сөптү бер жинсаныр боллахана ылахнада да хайдакда биле атында народ генин болон сөп боллади. Вот аны кихе хас кихая атынатын булла. Ол ханныгы сөбүлән көрбүтүн да ханныгы бәтигер чугаһын ин бәте көрөн ылахтах. Онтон ол ыгахайген үгес ытаргалар быдан чүй булох курдук жен бәм саныбы. Онтон тоғыры бу нинден хохта колбор бу касыра саһын хетелек кыз маннык ытарга кете хохта хинден. Инник улахан ин бу сел харыя ытаргалары да ханка ытаргалары онта сен кыз уже саһын туп кыз кетер буллады онна керген тахсыбыт бу пубертатный период дижет курдук да онтон буллана оголор кыраголор сахаларга кыраманнык наһауннык подвеска тайын сок ытарга кетерлер да чоху инжет курдук кыра даже маннык просто маннык колечко ин курдук бу вопрос инна ботаха онто буллана онна биле саһын ыраппы деген уже бабушки кыжагасы да эбээлерин ами ытаргалара уже кыра соғыз болду ото вообще кергеллере уже кепеттер ачатан ихеллере бу там бехеле хоннача ол аяк ытарга кыра соғыз ытарга еген да онтон вот самаманнык ол ытарган эме ол ымы ин курдук көрдөхүнө самача ол опасный период ол боллади детородный период жебет курдук оннук болар. Капиталина Максимовна бүгін бияха бирибитигер илжити келбеккер барга мактал. Өсө даганы бияха келер, бен бу темагын чинчиген нарокка жоңго хергеге таргата билигин кепси турден бага ханабытын этебит. Күндү доготтор манын күнгө бие бирибит түмөктенер. Көрсө хадери.